Since pre-Inca's time, they start working. They're still producing salt since pre-Inca's time. This is before maybe since 2,000 years ago. Still working. Pre-Incas, Incas time here, very clear. Incas time, pre-Incas, Incas time, colonial time here. And the Spaniards came already here. Ага. Well, how we recognize the colonial time because see in the main building, Catholic Church, colonial. Это вся история этих соляных рудников, скажем так, с времен инков еще, до инков 2000 лет назад, с времен инков, как они добывали эту соль, вот тут все рассказывают, рисунок. Потом уже более ближнее время, когда пришли испанцы, colonial time, и уже стоит испанская церковь. Actually, И тут уже наше время. То есть, как раньше добывали, так и добывают in соль. this area, particular locals use a lot of donkeys. There are horses, mules, but mostly they use donkeys to trade with corn in the valley, to carry more higher, to trade with the salt. After